那嘛叫小老也没说啊，那没说，那看见啥？那今朝来讲家自己没空对我呢了，呵，就你专家人家在那八十岁没有了，没专家包路嘛，唔去工地人家摸到啊，精彩。呀，那包大菜没有，那没见了，这嘛一起摸了哦，没给弄了，还没打，还得冲在那个早人家，还没熬多，那没打不办那个，要嘛一次这些节目全部打了报价了，没要升级了。老，俺要把人打的嘞，50年多少把人啊？50年让他感动啊老。说中国年龄在前年中到抓起我把俺要总感动得了啊！懂我讲，很啥的呀？我要太强了呢，一度能对节目，半年才能对节目，给你个妈，怎么是在呢？俺要他的，我要讲讲大了，我都讲讲你是谁老爷，中国没有，你咱们这种报道对哦，anh ơi, cho em hỏi công ty này lấy người không đấy? Thả lô mò, ui yểm bông sơ à? Ui, ai yểm bông mà hò? Anh này sẽ công ty là gì à? Hả? Ui, bây giờ do lúc cha lúc lo xử lý nhất là nè, lúc à xử lý nhất con nè. Giờ, ui cái do lúc công ty lo nè nào mà. Lúc công ty này lo nè, hao quá chứ hao lửa là. Hao này lúc cha hao nè là quá chứ hao lửa. Thì lúc công ty này sẽ 100里了，有些能帮到我，到什么我得考了呢？要理解我好多工资你了嘛？我得交保了工资，要真的是多的好，你说老要紧，你要多了老哪里看？才得少哩，包容你，多大嘛么呢？少么少了，哎，你好哪嘛？少利息，结果哩呢？我的才得你话家。哎呀，我得做对了哈！我才得你好干，你给多加到个多了嘛？我是把多到啊。俺哥我有没有买货啊？你说就你好多年我知道好人呀，那么嘛那我本地我好人没多嘛，错我有没有就会就老么干了嘛？俺要是买了摆我的嘛，哎那多人工资呢？我记得把我搁着，我要管理我要回家了把那我，他那有在那不好啊？你我就我嘛少看人家大木，去上店我啥了，你要不报啊？要为你家些绕啊，莫被人家人头拿脚嘞，你猜我啥？Alo， 你不要叫啊！我被做工地多少工地好懂好多，你不要打工地名就没好好留好啊。好的。妈妈，我介绍适合怎样的？适合你呀？适合就妈妈我知道，妈妈我讲，妈妈我立马上去。以前我们这里只要老把我那狗母啊，卫生问题哈，我的。我就做了，到时候你讲，